Pamirsa disampun ngelintangin panureksan, sampun kaputusang tur kemedalang, kewentenan nominasi 16 terbaik, ogoh-ogoh, sane pacang ngemiletin lomba ogoh-ogoh ring kota Denpasar. Silitunggil tim pengamat seni Dr. Komang Indra Wirawan Kalahilintang Nugasang paiketandane ngerereh 16 terbaik antuk ngamiletin lomba ogoh-ogoh nenten je ngerereh Jayanti Siki kali miwah 3. Sadurungyane para panureksa sampun nureksain ring kewentenan 4 kecamatan ring Denpasar. Kewentenan satak 54 STT saning ngamiletin lomba ogoh-ogoh. Wilangan inucap kauningin dahat nincap sayang sareng warsane lintang sane wantah 106 dasa STT. Manggala Pasikian Yowana Kota Denpasar Ana Agung Made Angga Hartayana Mausang panureksan kemargiang kantos tanggal 17 Maret. Saking satak 54 STT ngelantur pacang kemargiang penjaringan dados 16 nominasi sane pacang mesolah ring kesangga festival ngawit selikur kantos 3 likur Maret. Kebausang taler akeh pahan sane patut kemargiang oleh prawartake acara mawinan wates galah ring sajoning ngelaksanayang panureksan inucap taler akeh nyani pamilet tur kahanan margi sane macet ring Denpasar. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.